Imeilus eesti keel. Восхитительный эстонский с Натальей Жураковской. Kus? Kohvikus. Merel. Jõusaalis. Kuus, kuued, 16, 60, 600, 6000, 6666. Jama. Jamps. Jama ajama. Mis jama sa ajad? Jäpmsi kokku ajama. Ei tea, mis jampsi nad kokku ajasid. Täielik jama. Täielik jamps. Ям. Ямат. В татарском языке слово «ям» означает «дорога». В русском им стали называть станции, где в далекие времена ямщики отдыхали и меняли лошадей. Ну а через русский это татарское слово пришло и в эстонский. Bussijaam. Lennujaam. Rongijaam. Raudteejaam. Elektrijaam. Bensiinijaam. Ilmajaam. Veepuhastusjaam. Raadiojaam. Kus on 6 jaama, mis ajavad jama?